Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun Xo'jamqul sport saroyida Road Fight Championship darajasi yurish bo'ladi. Aniqdan betteshlerin bardığın YouTube'dagi Ziyash Turdibev kanalından görgüler. Tak, Bucak Baykeni tanıştıra keteyim. 104-5'ke çıkan en akıllı boy meniki görgüster Ziyash'ın kanalına. En akıllı? En akıllı. En akıllı boy degeni bu emede. Eler mal getip kalandan kiyikli degeni. Dostlar, bu Baykeniz tanıysızlar, yaşlap paranızlar. Başanaman dedi. Bu boy iyi, bir an öldürdük acelerin cenzeri. Assalamu alaikum. Andes. Jepsin. Evet dostlar, nazarınızda kickbox maçı dünya şampiyonu Kara Kırgız Bankıvat'ta tanımam. Kırgızlarga assalamu alaikum. Aleyküm assalam baldar. Evet işte. Hadi görmeye geldiniz mi? Bu ne biletsiniz? Tak, bugünkü derecesi yarışının tüzden tüz komentarı etken Jigit. Beksultan. Antarkal Ziyash. Antarkal, men Ziyash. Ama sonra çıkıtmayacaksan. Ha, George çıkmasın. Çıksak çıkarız da. Şimdi burada. Hadi. Sen kaç salmaka? 61. 61. Hasan. Seferlik neme olup kalmayın bratan. Gelip kaldı. Seferlik medasına turdan etmeye kaldı. Az daha başka seferlik izledik. Ha, oradan çıkıp versem olur? Böyle. Sapernik bol. Sen jigitler. Құдай бұйырса бүгін Қырғызстан желегін көтерілгенді көрөбүз. İnşallah. Götüremez. Көтерелер жигиттер. Қырғыздың кім екенін көрсөткүлөр. Игілік. Kazaklarda görsetmezsin kazaklarda. Boka жоқ мына eski Kazaklardan. Kazaklarda görüp turar mı? Игілік жигиттер. Бұл жақта бүгінгі беттешке чыгуучу мушкерлер мынакей даярданып атат. Бүгін Құдай бұйырса Қырғыздың желегін ашыл жигиттер көтөрөт. Даярдыктар кандай? Жакшыбы? Канча күн даярдандың беттешке? Bir ay. Saperinin kim? Ayaktan gelip? Özbekistan'dan. Жақсы. Игілік. Вот, хорош! Давай, Толик! Yazılmaz! Вот так! О! İşle! Вот так! Vermez!
Ayağını at kuzlar. Saçma. Hürmetli gol. Bir gollik ama bratan. Talep o'zi ishla. Talep. Boz, вот так. Boz. Boz. Вот так. Ishla, давление ber. Вот так. Boz, давление ber. Вот так. Ishla Talep. Ber давлениeni, ber. Начальник красного угла продолжение поединка. Победу в этом бою шел Талиб Хаджи.